Felix Tshisekedi wemejwe nka perezida asumuri ni muntu ki ucyumva Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta kindi bitawumva usibye imitwe itwaje intwaro za kirimbuzi, indege za Sukhoi z'intambara ndetse n'ibindi byinshi by'iterabwoba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Komisiyo y'amatora ya Kongo yemeje ko Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aregwa atsinze amatora ya perezida. Uyu mugabo w'imyaka 62 yavutse tariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1963. Avukira mu mujyi witwaga Leopoldville. Niyo Kinshasa y'ubu. Yabyawe na Marita ndetse na Etienne Tshisekedi bigeze kuba minisitiri w'intebe w'igihugu cye kitwaga Zaire icyo gihe hari mu mwaka w'1990. Ubwo se umubyara Etienne Tshisekedi yashingaga ishyaka rya Union pour la démocratie et le progrès social cyangwa se UDPS mu mwaka w'1942 yarahanganye n'uwari perezida wa Zaire Mobutu Sese Seko. Felix Tshisekedi kandi hamwe na se umubyara batawe muri yombi borezwa gufungirwa ku ivuko aho Etienne Tshisekedi yari yarakuriye mu ntara ya Kasai. Ibyo byatumye Felix Tshisekedi hagarika amashuri, ariko mu mwaka w'1985 perezida Mobutu Sese Seko yarabadohoreye we na nyina na murumuna we abemerera kuva muri Kasai bekeza mu gihugu cy'Ubirigi. Felix Tshisekedi kandi ageze mu Birigi yahashatse akazi abonaho no gukomeza ikivise yari yaratangije muri politike nk'umurwanashyaka weruye wa UDPS. Mu mwaka w'2008 Felix Tshisekedi yagizwe umunyamabanga wa UDPS mu rwego rw'igihugu ashinzwe ububanyi n'amahanga. Mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'2011 yagizwe umudepite mu nteko ishinga amategeko ahagarara umujyi wa Mbuji-Mayi mu ntara ya Kasai. Ahangaha niho Tshisekedi yatunguranye cyane ubwo yahakanye ko atakemera uwo mwanya w'ubudepite mu gihe yashinjaga ubutegetsi uburiganya mu matora yari amaze kuba. Bidatinze leta nayo yamushinjije ibirego byo kubura mu nta mpamvu mu mirimo yari yaratorewe nuko asezerwa nta yindi nteguza. Mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2013 nabwo yanze imirimo yari yarahawe muri komisiyo y'amatora, avuga ko ashaka kwikomereza ibikorwa bye bya politike. Mu gihe umukozi uwo ari we wese w'iyo komisiyo y'amatora aba atemerewe gukora ibikorwa bya politike. Mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'2016 Tshisekedi yabaye umunyamabanga mukuru wungirije wa UDPS, nuko uwo ise umubyara washinze UDPS amaze kwitaba Imana ku itariki ya mbere z'ukwa kabiri mu mwaka w'2017, Felix Tshisekedi yatoreye kuba umukuru w'ishyaka rya UDPS hari ku itariki ya 31 ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'2018. Kuri iyo tariki kandi ni nabwo hemejwe ko Felix Tshisekedi ari nawe ishyaka rya se ryamemeje nk'umukandida wagombaga kurihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2018. Ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'2019 nibwo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo umuhungu wa Etienne Tshisekedi washinze ishyaka rya UDPS yemejwe nk'umukuru w'igihugu watsinze amatora. Felix Tshisekedi kandi bivugwa ko yatsinze abandi bakandida bakomeye bari bahanganye uwo mwanya barimo Martin Fayulu na Emmanuel Ramazan Shadadi. Igihe Joseph Kabila wari umaze kuyobora Kongo mu gihe cy'imyaka 18. Ndagushimiye warebye iyi video, mbiza ko ukomeze kugira ibihe byiza, ukomeze ukanda subscribe. Ibata Gilbert Empire imva ko imiko nitwa Gilbert Manshimwe, ukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda.